Ovo je peglana kobasica, proglašena za najbolji ukus i najbolji lokalni brend u Srbiji u 2017. godini. Ja sam Dalibor Tošić, proizvođač peglane kobasice iz Pirota, Bojemske Potkovice. Peglana se u mojoj porodici pravi preko 50 godina. Najveći smo promoteri peglana na svim sajmovima u zemlji i dobitnici najvećih priznanja za kvalitet proizvoda. Ideja je da uz vašu pomoć napravimo profesionalnu klima komoru za zrenje peglane kobasice od 100 proizvođača. Jedino mi imamo registrovanu firmu odobrenu za proizvodnju peglane kobasice i jedino mi plaćamo PDV na proizvodnju peglane kobasice. Prvi jedin na svetu pravimo peglanu kobasice tokom cele godine, ali i u improvizovanoj komori i u manjim količinama. U ovoj komori bi mogli da pravimo kvalitetniju peglanu u većim količinama i ozbiljnije da nastupimo na tržište. Izgradnjom te komore imali bi mogućnost i da izvozimo peglanu kobasicu u narednom periodu. U procesu proizvodnje takođe koristimo i mašine koje smo sami osmislili i koje ćemo u narednom periodu, nadam se, uspeti da patentiramo. S obzirom da je stav Ministarstva poljoprivrede da ne štiti nelegalne proizvode, geografsko poreklo, registrovanjem našeg pogona i izgradnjom komore stekli bi se uslovi da se zaštiti geografsko poreklo peglane kobasice, o čemu smo već obavestili gradonačelnika Pirota. On je formirao 4-članu komisiju u kojoj sam ja član i koja će raditi zaštitu geografskog porekla, čime ćemo sačuvati znanje i veštine izrade peglane kobasice za naredne generacije. Zaštitom geografskog porekla steće se i uslovi da se peglana nađe na spisku tradicionalnih proizvoda Srbije prilikom pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. Zaštićemo i naš brend Bojemska Potkovica, već smo podneli zahtev zaštitu žiga. Potpisivanjem ugovora o saradnji sa stočarima na Staroj planini rešavat ćemo njihov problem plasmana stoke i razvijati stočarstvo, a kupcima ujedno ponuditi proizvode od najkvalitetnijeg organskog mesa sa Stare planine. Nakon konsultacije sa stručnjacima i proučavanja studije o kvalitetu konjskog mesa, proizvodit ćemo novu vrstu peglane kobasice od mesa poludivljih konja sa Stare planine. To će biti premium proizvod, ali ograničenih količina, jer će se koristiti samo meso od pastuva koji moraju biti udaljeni iz krda da ne bi došlo do ukrštanja rodnih linija i od slabijih konja koji bi inače na Staroj planini bili hrana za vukove. Najkvalitetniji konji će ostati u krdu i to će biti vremenom turistička atrakcija Stare planine. Ujedno će to biti početak sna i naše vizije razvoja glamping turizma na Staroj planini sa pirotske strane. Mogu takođe da dodam da smo Unija poslodavaca radili jedan priručnik za proučavanje i razvoj preduzeća na jugoistoku Srbije. Mi smo iz Pirota definisani kao jedini koji trebamo što pre da završimo taj objekat. Takođe, što se tiče glamping turizma, već smo bili uključeni u sprovođenju strategije programa razvoja turizma u Pirotu za 2018. i 2022. i te naše ideje su prihvaćene i unete su u razvoj program za turizam. Naredne nedelje imamo sastanak sa produkcijskom kućom i predstavnicima Rode marketa, gde smo izabrani u Srbiji od 8 proizvođača sa kojima će raditi umrežavanje i ujedno serijal emisiji na televiziji Prvoj.